سازیان جواکا سویل li Tirkiye roleke girîng di piştgiriya penaberên Sûrî û bi taybet penaberên Kobanê de dilîzin. Yek ji wan Komelgeya Piştgiriya Civakî ye. IMPR ji destpêka hatina penaberên Kobanê li Tirkiye. Ewan rolek bo piştgiriya penaberan li bajarê Urfa û bajarokê Siruc û Elîgor dilîze di aliyê mirovahî de û aliyê civakî de û bi taybet di aliyê psîkolojî de roleke taybet dilîze. بايكو حرب سوريا دست بيكر رجع أول حتى يرو عند منطقة دمجال إنسانية ترمزنا إغاثة بيجن توزيع حتى دعم النفسي دعم الاجتماعي مجال الصحة دا التوعية دا بيجن تعليم دا IMPR دریه خال پیش همو پنابران ودکه و خاله امره دخه ده آلیان جواکی دا و لسر همو بشین جواکی سمینارن روشنبیری و پرورده موزیکی و پرورده زمانان و پرورده جنه لسر چیکرنا گلک تشتان هر وها کوملگه پشکریه جواکی رولک تایبت بو زاروکان دلیزه دواره سیکولوژی دا تا کو هندک شمورالن وان بلند بکه وان جرامانن شر و پفچونا نو ویرانیا کوبانی لی راست هاتی دا درخه أولي أمتنا مناطق يعني أول منطقة أمتنا بداية كل الأطفال يعني مترددا إنه ورنا نشاطات وهرن بس بشتي ما دبينا مثلا ودعلمنا وصدقنا بعد حسن نشاطه تينا يعني مثلا بري من بين دهادات إنه بن بيس عدد وانا زيادة بن IMPR نافندن خل باجارن سرانسری سینوریا ترکیه به سوریه و عراق رهانه و آلیکاریا مروباهی و جواکی بو پنابرن سوریه و عراق پیشکش دکه